እሺ በሁለተኛው ክፍል የአምናው ሚድ ኤግዛም የሁለተኛው ክፍል ፊል ኢን ዘ ብላንክ ወይም ሾርት አንሰር ፓርት ነው። ሾርት አንሰር ላይ 6 ጥያቄዎች አሉ። ምን አይነት ጥያቄዎች ናቸው? አብረን እንስራቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ አንብቡት ጥያቄውን። እሺ ጥያቄው በዚህ መልኩ ነው የተቀመጠው። ነገር ግን ትንሽ ሞዲፋይ ማድረግ አለብን። we have to understand it needs correction. This should be written the set of n over n plus 1 ስብስባችን n over n plus 1 where n is an element of natural number እንደዚህ ነው መሆን ያለበት. I think it is typing error. So set S is the set of n over n plus 1 where n is natural number. So what's the least upper bound of S and what's the greatest lower bound of S? Set S for natural number ብናይ ከአንድ ነው የሚጀምረው ናቹራል ነምበራችን። ሶ ስብስባችን n1 ሲሆን 1 over 2 2 over 3 3 over 4 4 over 5 እያለ ይቀጥላል። ሶ 1 over 2 2 over 3 3 over 4 4 over 5 ያለ n ወደ ኢንፊኒቲ በሚሄድበት ሰዓት this value goes to n over n plus 1 it goes to 1 ወደ 1 ነው እየተጠጋ የሚሄደው 99 over 100 look n 99 ሲሆን አንድ ቴክኒክ በዚህ ጋር n 99 ብንወስድ what's the result n over n plus 1 it will be 99 over 100 that is 0.99 999 over 1000 ብንወስድ 0.999 ይሆናል። ስለዚህ n large የሆነ በሄደ ቁጥር ይሄ value goes to 1 ወደ 1 እየተጠጋ ይሄዳል። ሚኒመም ቫልዩአችን 1 over 2 so upper bound every element is less than 1. So the upper bound and which is the least upper bound is 1 and lower bound 1 over 2 ነው ያለን። ከ1 over 2 በታች የሚወርድ ኤሌመንት የለንም። so ይሄና ከዚህ በታች ያሉ ቁጥሮች lower bound ናቸው። the greatest lower bound will be 1 over 2. question number 2 ምን ይላል ጥያቄው? ጥያቄው የዚህ ኮምፕሌክስ ነምበር ፕሪንሲፓል አርጊውመንቱ ስንት ነው ነው? Find the principal argument. So መጀመሪያ what's this complex number? እሱን simplify እናድርገው. 1 plus I over 1 minus I. Multiply the numerator by its conjugate, the conjugate of the denominator. 1 plus I over 1 plus I. So this becomes 1 plus I times 1 plus I. 1 times 1, 1. I times I minus 1. Plus 1I, 1I. 2I over 1 square plus 1 square 1 plus 1. This is equal to 0 to I over 2 that is I. So 1 plus I over 1 minus I the power of 7 1 plus I this is equal to Z is equal to I the power of 7 I the power of 7. This can be simplified to I the power of 2 the power of 3 times I. I square negative 1. Negative 1 the power of 3. Negative. The result becomes minus I. So the complex number Z given by this one is minus I. So what's the principal argument of minus I? In the coordinate system, where is minus I? Real part, the value of x is 0, the value of y is minus 1. This is the number minus I in the coordinate system. Now what's the principal argument? Okay, the principal argument, what's this angle? Minus pi over 2. So our principal argument is minus pi over 2. Number 3. አንብቡ ጥያቄውን ምን ይላል? The fractional form of the number 0.34141 repeated. Rational number. የዚህ rational number fraction form. Look, 3 repeat አያደርግም 414141. Let's say this number is repetition እናስና this can be written as 0.3 plus 0.0414141 and so on. So 0.3 is 3 over 10 plus ይሄንን እንስራ. Let's take this is x
0.0414141 and so on. Then 10x 0.414141 and so on. 10x ከዛ ስንት ነው የሚደጋግመው? ሁለት ዲጂት። ይሄን ካገኘን በኋላ ይሄንን እንዳለ በመቶ ብናባዛው ይሄንን በመቶ ማባዛት ማለት ነው 41.414141 እያለ ይቀጥላል። then ከዚህ ላይ እንቀንሳለን። this implies 1000 ሲቀነስ 10 990x is equal to 41 minus 0 41 ሌላው ይጣፋል። then this implies x is equal to 41 over 990. Now what's our number here? If let's represent this number is a. So this is a. A is equal to 3 over 10 plus x. X 41 over 990. Therefore, the number a will be 3 over 10 plus 41 over 990. Common denominator 990 ብንወስድ በ10 99 ሲባዛ በ3 99 times 3 27 2 27 29 297. So 297 plus 41 which is ስንደምር እዚህ ጋር ምን ይሆናል? 8 13 and 13 እንዳለኝ 3 over 990. This is simplify ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልኩ እናስቀምጣው ችግር የለውም። This is the fraction form of the rational number. ቀጣይ አራተኛ ጥያቄውን አንብቡት። ምን ይላል? እሺ ጥያቄው ይሄ ነው። P of x loves cake. Q of x is a student in ASTU. What's the symbolic form of the statement? Some students in ASTU do not love cake. The student is in ASTU. X is a student in ASTU and do not love cake. So there exists x, a student in ASTU. So it's a student in ASTU. Q of x and there exists x, Q of x and negation of P of x. Some student which is a student in ASTU and do not love cake, negation of P of x. So this is the symbolic form of the statement. Ziga ሌላ ፎርም ልንጽፍ እንችላለን። Remember, P implies Q means negation of P or Q. Negation የጋራ ብናወጣ P and negation of Q. So Q of x and negation of P. በዚህ ሰዱት Q of x and negation of P. So የጋራ negate ብናወጣ negation of negation ብናረገው P implies Q ይሆናል። So negation of Q implies Q. Thus there exists x, negation of Q of x implies P of x. እንደዚህ ልናስቀምጥ እንችላለን። ይሄን ፕሮፐርቲ መጠቀም ኦኬ አይደል አይደል? ሶ እዚህ ጋር ስናመጣው በዚህ ፎርም ለመጻፍ ኦኬ እዚህ ጋር ስናመጣው ምንድነው የምናደርገው? negation of Q of x and negation of P of x ይሆናል። negation ፖዚቲቭ ስለሚሆን ማለት ነው። ይሄ ማለት ሶ ይሄ ደግሞ በዚህኛው ምን ማለት ነው ብለናል? P implies Q አይደል? ሶ እዚህ ጋር Q of x implies P of x ይመጣል። Q of x implies Q of x ይሄ negation ይቀረናል ይሆናል። ሶ ሁለተኛ አማራጭ ይሄንንም ልንጠቀም እንችላለን። እሺ አምስተኛው ምን ይላል? ጥያቄውን አንብቡት። ኦኬ የተሰጠን ጥያቄ ይሄ ነው። set A is the set of x. ምን ሳትስፋይ የሚያደርግ square root of x plus 10 is equal to 2 minus x. ጥያቄው ነው የሚለው how many elements does the set power set of A has? The cardinality of power set of A. Power set of A ስንት ኤሌመንት አለው ነው ጥያቄው። ስለዚህ መጀመሪያ how many elements do we have in set A? እሱን ማወቅ አለብን።
So እነዚህን ኤሌመንቶች ለማወቅ እዚህ ጋር እንመጣለን square root of x plus 10 is equal to 2 minus x look 2 minus x is always positive because this number is positive ይሄ ፖዚቲቭ መሆኑን እናውቃለን so 2 minus x is positive 2 minus x is greater than or equal to 0 እዚህ ጋር ደግሞ እናውቃለን x plus 10 x plus 10 is greater than or equal to 0 and 2 minus x is greater than 0 greater than or equal to 0 ለዚህ ከዚህ ምን እናገኛለን then x plus 10 so ከዚህ x greater than or equal to minus 10 አለን and ከዚህ ደግሞ ምን እናገኛለን x is less than or equal to 2 ለዚህ x is a real number እዚህ ጋር x is an element of real number ነው የሚለን now what's the intersection x less than or equal to 2 and x greater than or equal to minus 10 this implies minus 10 less than or equal to x less than or equal to 2 x በዚህ ውስጥ ነው ሊሆን የሚችለው ከዛ ባሻገር ግን true መምጣት አለበት so we have to find the solution solve ለማድረግ square both sides x plus 10 is equal to 2 minus x square that is 4 minus 4x plus x square this implies x square minus 4x x ወደዛ ሲመጣ minus 5x ይሆናል ወደዛ ሲሄድ 4 minus 6 is equal to 0 this implies solve እናርገኝ x square minus 5x minus 6 minus 6 times 1 no x minus 6 x plus 1 negative 5 መምጣት ስላለበት x minus 6 x plus 1 is equal to 0 this implies x minus 6 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0 this implies x is equal to 6 or x is equal to minus 1 አሁን እዚህ ጋር ቀደም ይሄን መስራት ያስፈልገን ለምንድነው እዚህ ጋር ያገኘናቸው ውጤቶች in the universal set መሆን አለባቸው እዚህ ውስጥ የመጨረሻው ስድስተኛው ጥያቄ ምን ይላል ጥያቄውን አንብቡት እሺ ጥያቄያችን አጠቃላይ የተማሪዎች ብዛት 90 ነው ተብለናል ፉትቦል የሚጫወቱ 60 ናቸው ቴብል ቴኒስ የሚጫወቱ 55 ናቸው ሁሉም ስቱደንቶች ከሁለቱ አንዱ ይጫወታሉ ይላል either football or cricket የሚለውን እናስተካክለውና ጥያቄውን ኮሬክሽን አለው ቴብል ቴኒስ ነው ቴኒስ የሚጫወቱ 90 find the number of students who play both games ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው what's the cardinality of f intersection so በቀላሉ ይሄን ነው ጥያቄ ይሄን የተጠየቅነው ስለዚህ ምን እናውቃለን cardinality of f union t is equal to cardinality of f plus cardinality of t minus cardinality of f intersection t ነው አይደል ስለዚህ ይሄንን ወደዛ መውሰድ ነው this implies cardinality of f intersection t is equal to cardinality of f plus cardinality of t minus cardinality of f union t ይሄ ስንት ሰጠን 60 ሲደመር 55 ሲቀነስ 90 115 ሲቀነስ 90 25 the answer is 25 ስለዚህ በፈተና ሚድ ኤግዛም ላይ የነበሩት ሾርት አንሰሮች እነዚህ ስድስቱ ናቸው በስራው እንደተደሰታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በወርክአውት ፕሮብሌሞች እመለሳለሁ